e whawhelo atu tatu e kalesia masani ai California e saute whawhion tatu lia mai fo ne sa pati langa leo le atua e whawhelo atu fo ia ilato umalawalo tatu whela ilunga le ea mai New Zealand ma Australia o to uso mtu whawhine whamalo whawhtai le atua tatu ainga i New Zealand ma Australia ia pia fo ia Iolo fa tatu whelua i lunga le ea mai Samoa, ma Amerika Samoa. Ia ma Amerika name Hawaii, vi ele atua lo nanga lei ilan tau singa mo lo tu soifua mo tatu wala. O le sona lo na balu nei la tatu whamana tuina an tatu suina vai a sole au tu le sona o le tusi o kenesi o le whaamvae le o le fuafuanga. Au le whenga ma tatu susuenga uno to wao mo tatu talo. Whaftailo matamai lo ang le lei, whaftailo tau singa, le ola mali malosi o lo manuia lau whanau, mātalo atu lo sapat pa ia whapena e whatasmai, ia vi ia oe lo ngaupa ia lo whangia ma ia e taita ino mātou loto ia te oe, whamamalama lau tuspa ia vi ia lo mātou tuso i fua lo swafa Yesu wala o tue nei. Amen. O le tusi o kenesi o le whaavae lea o tatu nunga e whaatau le whawhanga. O mai tatu mau au tu le yohana mtau mua whaupu mua se o tolu. Saile amatanga loko, saile atua loko, o le atua fo ile loko. O ia lava saile atua la mtanga, na ia whaia mea umalava e la i fo se mea tasi na whaia e le i whaia e ia. E alo tau mea i nei, le amatanga mea umalama sa ile amatanga loko o hele loko o Yesu Kiriso lea o ia le nei fofoina le langi malalangi pe ta o mai tu so kinesi ta mo fa mo sa na faia le atua le langi malalangi la matanga le loko na feta le atu ia le atua na tu la mai lo mea umalama na ia faia ile feta le inga male upo le atua so ifua le loko le wali utangata le ana afio mai ave mo tato li faol o Yesu Kiriso lea tato te whafta i le atua ilo na le leina ia fofo ina mea umalama ilo na lofa peona ia whaia tangata ilon whatusa o le atua lofa lava ia na ia whai tato ilo na lofa ino o tato mawana maftanga ma le atua whawai le alofo le atua tato te via i le atua tato wola mo ia. Tusi lau ke nese o le amatanga le o le tele o onga tusipa ia no whapeona tau mai ai le amatanga o mea umana whai le atua le langi ma la langi i le amatanga na amatama i anta atu i loa le mena soifua mai le tangata na whai le atua le tangata i lona whatusa tau te leo iai le ao onga whatau anga i le atua tōru tasi a le atua lo tata apua iai na ia whaia i tātou whetalai mai tātou o mai a tātou whaia le tangata i lo tātou whatusa le Elohim le atua tōru tasi lea o Yesu Kiriso lo tātou li whaola le ia teta ia le fōwhanga le ia teta ia le atua soifua ina ia le utangata ina i whapeona whaola ina i tātou ina uanga sala le tau mai tuso kenesi le amatanga le angsala ina uanga sala tangata ia ma telo mena fōfua le atua whapea i le amatanga no amatanga tau ina mai tusipa ima le tuso kenesi atua fo ima le sapati aso fitu sapati pa ia le atua ia atua ma le angsala ina ua hoti ina uanga sala le tangata na hoti e lo tangata mai le tuso kenesi ma atua fo ima mea umalava o lo whapeona o ina i tātou amata mai a la fionga le atua i le tusi o kenesi. Ole tusi kenesi am tā mua le whao mua. No whapea mai na whaia le atua le langi ma lau langi le amatanga. Ole upo mua la ma le tusi pa ia e peru. Upo parashit nono winga o le amatanga. O le amatanga o le upo le parashit e sau mai le upo root o le upu le rush o le amatanga le sa wai ye le amatanga o le tau sa fou le rush hashana amatanga o le masina pala su mo le masina rush kodesh o le wingo le upu rush o le ulu o le au o tai
taula le amatanga. O le amatanga le po le hao o iai le poto ma le atamai ma le sila fia le atua. Na ia fofoi nai mea umalava. Ma o le hulu o le hao e iai le atamai ma le mafofau o e fa iai mea umalava. O ina na amata i le atua lo nuinga o le kenesi mta mua. O le amatanga na whaia le atua tangata le langi ma laulangi ilo na atamai. Ingo le atamai o le atua na ia whaia le langi ma laulangi le amatanga tu sa le upu Rosh, sa le upu Bereshit na whaia le atua le langi ma laulangi le amatanga. Nono winga ele i tupu fua mai le universa, ele i ola mai le tangata mai sisia mea. Na ola mai le laulangi na fofoina ele atua la vaia o ele i not by chance ele te tupu mai laulangi na ele mafua anga o le atua soifua le atua alofa na ia whaia le langi ma laulangi o le atua alofa la vaia le alo tau American ele tusi o fata oto la mata o poe valu o ele fata oto mata o poe valu o lo whaelo mai ai le sili ese o le poto le na ia whaiai le fofanga le atua moli fofoino laulangi ma le universa atoa. E ke nesem tau poe valu na whaupoe e luas fuma le lua se o whaupoe tos fomu o Iova, Iona lavao, Iona le poto, o le amatanga o lona o ana ngaluenga na whai, o le amatanga o lona ala, e mua i ana ngaluenga na mua i le poto, na whaawina au mai le vavau, mai le amatanga, a le aise larolangi, na whanau au, a o le haini melo loto, a o le haifuini puno o puna tele mai ai vai, na whanau au, a o le whaawahina maunga, e le haifuini maunga hiti, a o le whaia e hia lau le ele malvao, na whaia le atua, i le poto le taua mai iri, e le tusi o whata o te on tau pewalu, o le poto ma le sila fia le atua ma lana fuafuanga, e whatu langa ma whaawasenga ma fuafua le fuafuanga, o le universa atoa. Nono winga, a o le whaia le atua le universa, o le whaia le atua se mea la watasi, sa ia fuafuaina, sa ia whata otna ia whata atia, le blueprint, ma ia whatulanga ina le architectural design o le universa atoa, o le winga na o le poto ma ngā luenga leo lo whaia lo ta ua mai tu se whata oto no ma ta ua walu. Ina mta ele whai upo e tos furu whata oto e walu upo e tos furu, na o iai ma ia, na o iai ma le atua, o wao le tufunga, u whai fo ia o mona fia i le aso ma le aso, sa o oli o na luma, i aso o malava, leo tau mai nei, o le poto lea na whai ele atua, mai le amatanga, lea na whai ia le tufunga lea o Yesu, ia le universa atoa, a o le ia, a o le ia se mea mua la man whai le atua sa ia ele blueprint, i ona tu ana whenga ele Yesu mal fofoino le universa atoa, mai le blueprint le poto lea na whaasenga ele atua, ina ia whauina ai, ma fofoina ai le universa e Yesu Keriso. E tātou tea, e rei nai, e le whapena fōfua ina e le tuata mā ia Yesu, aua o Yesu, o le tasi o persona, o le Trinity o le atua, le torutasi, le atua torutasi, e peona ta o mai ina e le fōfua ngā tusa kenesem ta mua, le whaupuelua suma leona, whetalai mai ero le atua o maia, tātou whuiratanga tailo tātou whātusa, Elohim, o le wala au le atua ia te ia lava e le atua tolu tasi, le atua tamā, le halo malanga paia, ine o mai la ato te whaia le tangata e tusa ma le blueprint, le ia whaatulanga ina, e tua pianta o mai whata o tamta o koe walu. Ia ona whaia ele e Yesu le fōwhanga, e tu saima ma le blueprint a le atua. Ile, o le ingoala o le tusi o kenese, o le whai ingoa le upu mua la wale tusi e peru, tusi paia e peru, Bereshit, o le upu mua la wale tusi paia.
le fa ingoa ile tusi mua tusi pa ia parachute o le winga lu parachute o le amatanga na la tato fa e sama le upu rush o le amatanga po le ao le ulu i ele ata mai e fo ina i mea uma ma na fo ele atua mea uma lava i lona ata mai i le amatanga e tato te fesiri la i le taimine wa o le ingoa kenesi e sa mai le tuspa ia e leni le Septuagint awa le taimina na whaaliliwi na i le tuspa ia i le tusamo ngan Samoa o tuspa ia na sa whaangaina o le Masoretic text i le tuspa ia e Peru ia ma le Septuagint e tuspa ia e leni ia ma le tuspa ia whaperitani o le Authorized Version a tusi na e tolu ia ma isi tusi sapsosani ai na whaaliliu mai ai ia le tuspa ia Samoa le ala sa wele ingoa ke nesi whaingoa le tusi mua ai sau mai le tuspa ia e leni a le ingoa lawa le tuspa ia o le tusi mua i le tuspa ia e Peru o le parachute o le amatanga ai tato te o le winga lawa upuetasi amatanga ke nesi winga lawa upuetasi ngana e Peru ma ngana e leni fo ina o le amatanga winga fo ina le upu e leni ke nesi tato wa ele amatanga me o mana foi ele atua tato te sila ai sama wala ina suya o ngale kalesia kristiano yona pone mai la vertimo o Israelu si o temo Yesu o mai la vertimi nei elo mtua i ato ona fatu langa le kalesia kristiano ya o onga ana tertununga tu sai ma le tu spaia o le mafuanga pe a fai o le tuspa i o le sola scriptura e fa vai umaia o onga le kalesia e te taun tatu fo i le tuspa ia tatu fo ia ina ia ta umai le tuspa ia me tatu te taritono me aun tatu i loa mai le tua o al tuspa ia mai le tua la fionga le tua nos fiina langa pa i le tua e ta umai ia le fionga le tua ni o tatu i loa ai le o mea lolangi lo ringa na fatulanga lava e le atua e le ona ngampa ia mea ina ia tutongo tuspa ia e ese mai le poto fa sala mausau po le oral tradition ia tele o isi a onga tele o ile laulang aina piki mai lava le atua me tu ilan tuspa ia ina e pau io me tauna o inai ilana whanau mai lana fionga ai le wo mai te mine wa tele o nga ule tu sai fo ina wo fa popo ya o nga le kalesia po fa se na ile kalesia le tu ona le o le fa vai atua ile tu spa ia pe ona tato va vai ia isia tato o nga pa tau ile nga tangata pe aoti ia ma le sunga sa pati tato va vai loto iai baptisonga o fa tu tulu tato te vai ia ma reality now le tua o fe me ia o ngai e lo ta o mer tu spa ia o fe me e ta o mai na foi o na o la langi ne o sumar tolu piliona tau sanga talu no mai o fe ele mo ma tu spa ia e ta to te ta tu le nai wa se ese ia me a fa vai mai ia o nga le kalesia o le fa vai lungo le tu spa ia e le tato te ilo inai awa ulua feta usanga talu ona do e fio Yesu le langi a le lava le wofi mai tonu ya o onga ia fa laulangi po Greek philosophies e tonu e fa matale inai ya o onga Yesu e pe fo ina fa se ina ya o onga fengen tuai ile no Israelu tu ilo ia tangata po potol malo o eleni e ia Plato tu sama senaturi lona fana na olaima Aristotle senaturi tilamo e foi nei lona fana ola mai ia tangata mai ia senatula mai Augustina o se taso tangata mai la vertuspa ia le favaia o nga le Kalesia Catholico Roma a to foi Madonna Aquinas o tangata ata mai le Kalesia Christian
lai whaavai lung, whaavai mai a onga malato, a onga mai le tuspaia. E peisi lungo philosophies, whaapau, a Plato ma Aristotle, o tangata whaapau le malo eleni. A o leu whaamatala ia onga tuspaia, whaavai lungo a onga whaapau philosophies, a tangata iei Plato ma Aristotle. Ia la tātou te loi nai. E o mai lava te mine, o le lava lo whaisina se ei pe lava o le mama lama o tangata kerisana. E whātau ngai whawhaka. Mo mafuai ona le te tonu ia te lo kerisano na whaiele atua e Yesu le whawhanga. I aso e fitu, o le vai aso, lua su whai tu la i le aso o le whawhanga. Wa leo to talia ina le tele o kerisano pone o la tu talia ina a onga fa evolution e piliona tau sanga na tupu mai ai ia le fofanga le universe atoa ai le fai le tua e tu sai martala tu so che nesiam ta mua ya Plato la ta tu vai ai e o Plato na ia fai mai na onga na e lua va enga o le reality o le olanga, o banga mua, o mea lewa aia e whawawau, a o mea wa aia e le whawawau, o mea e le wa aia e whaleanganga, e tu mau e ola pe e whawawau, a o mea o loo wa aia e le e whaletino, mai le tu mau, mai hoti, e mawai atu la tau, o vaenga na e lua, e o mai la malteimi nei, o loo mafu ai ona se seia ia o onga tatu nunga e kalesia e hoti le tino aura le nganga ia po o fale nga ina tu la fone lunga sa taulo fa tatu te ola le alo fole tu ona la o vai lua le lunga o tatu nunga mai ia onga ia foi nei a tangata eleni filosofia tangata eleni nana sa wei Plato o le langi e le se taimi a fa mai Plato ala langi nei o le taimi o le langi e whale anganga. O mea unga le langi e tū mau e whaavau. I ele atua. O mea lau langi nei e le tū mau. E o tila tau ia ma mawai atu. O mea whale tino. E le lei i le langi, le lei me whale anganga langi. Ai le anga me whale tino. Nea la tātou te o mai lama te mino. Le lava te whapena le treatinga e tātou le tino le tangata. I o tino tangata e pala. Ia ala uola le anganga i le langi. Pea oti le tangata, ono a onga na whaavai mai i le dual view leo of reality, dualistic view leo le reality mai a Plato atua ma Aristotle, tangata whaapau a le o sea tuaira onga tuspaia, ono o talia e tangata o Kerisiano, tātou te lesia onga a Plato, whaine ole, timeless le tua, e le soifua le tua taimi, e le se taimi utua nai, taimi nei, ma le luma nai, i le tua soifua, o le onga na whapau, e le se past, le se present, le se future, ta onga na Plato, whapena foina, e sa wei Aristotle le student Plato, na sa wei foi Aristotle ia, e timeless le tua, spaceless le tua, e le se past, le se present, le se future, no vinga, e le se taimi, e le soifua wha le tua, ona fai mai lato, le ngole atua e mama, ia e perfect ato toa, mai o me ole ile taimi, ma vai lato, mai fai le tino, mai e mo watu, e sui e le tu mau, a o me fai le anganga, ile tua, e tu mau e fai bau, ma mena e le se taimi ua o me ola le taimi, e ma vai, a fai mai lato, a me ola, a me ile langi, e le se taimi, ma mena lenga tu mau o le se taimi. O ngalana, o whapau, e luni a onga martuspa ia. A le lao e o mai lawa temina, o se sia i lawa le kalesia. O a tātou wa aila i le tuspa ia. I le tuspa ia, o lo tau mai, o le tue soifua e whawavau. E soifua le atua, e foi nei, e le taimi le atua, e le soifua le taimi, e le taimi le atua, e pule le atua le taimi. Na ia whaia laulangi nei ma le universa atua i le time and space. Lo ingo le, na ia
creating le time and space e ola mai e le universe atoa ma fau inai me o mana ia whaia ma laulangi no le ola le tangata a i le atua e so i fua le atua i lona taimi e le taimi wha le atua le sa wele upu lea e whawavau lava ai on i le ngana elen e polo olam i le ngana e peru upu ia e tau mai e whawavau ai e whawavau le taimi no vinga la a fai whawavau le atua e whawavau na taimi ai e ese taimi le atua ese taimi o le universa o taimi o le universa taimi o tangata taimi o laulangi o taimi created taimi na fuafoa au na fuafoa le atua le langi ma laulangi i le amatanga in time and space na fai le atua le time and space e fuafoa i mea uma a o le atua lona taimi e so i fua lava ia e whaavau e ia i longa past e le present e le future ai permanent a walanga si le fia le atua mea uma lava na o le tangata e le permanent longa past e le permanent le present away past le va look forward le future e le ilo le tangata lumanai a wate le tua nai a pauni o le taimi o le tangata e moni la e fitau le upu le pea o me o le taimi e mawai a fuanga i le tangata mal fuanga fai le atua le universa e ola le taimi no wanga sara tangata a o le atua so i fua e le angasala ma le atua so i fua e a fai nei e so i fua e whaavavau le taimi so i fua e le atua mai vavau so e whaavavau o le taimi na le atua the past, the present and future i le atua e permanent tu mau na te sila fia mea uma i le tua na i maluma na ai le whaapea ua static i le atua e le whaapea o le mawhaina wha ana mova i le atua o no le ua stake i le taimi wha le atua e le mawai ai ona o le sila whanga le atua i le malasoifanga le atua e soifua e whaavavau a o le atua e soifua he's a moral loving being hi o le atua e soifua e whaavavau lava ma o le ile tuspa ia o ia le nei a fofoina mea uma so e step up le atua na te fofoina le universe atoa ma tu e le taimi ma le space e whai ei mea o mai whinangalo e le atua i lana silafanga i lona whaitalia i lona salotonga i lana whiwhilinga i le taimi ne e whawhai langi ma wa ai ese mai le taimi wha le atua e soifua i le atua la waia so o le atua la e tu sai ma onga e ese mai a onga whapopau e le whamei la atua e le se taimi le atua a o le tuspa ia lea o le e manino lava upo le tuspa ia o le atua e soifua e whaavavau lava lona winga o upunas e whaavavau winga o lam ngana e peru aion ile ngana e peru ile ngana e leni e whaatau nga ile taimi e soifua ile atua mai vavau e o le whaavavau o le taimi wha ile atua e permanent e la tato te a e wa ai e le fuafuanga e o tatu leo inai talwai ono o te tano whapau ia whamai e timeless le atua le soifanga le atua le se taimi le soifua le taimi le wafia le fuafuanga le wa le inga le tai tonu wa le se ia aso ia ma me fa pe mai o fuafuanga le fa le anganga le o se tala foi nei historical ai fa le anganga le wa le na tele tangata kersiano e muri a onga fa evolution onga le anga fa o la to se pesi lunga o filosofia fa popau e timeless le tua e timeless for ia lona soifua ma o mela foi e ola le taimi le universe le i foi direct le tua personally le tua how mena kai te le tua mai lona sila fanga fa le tua ai le tu sama la fionga le tua le la tau mai i la fionga le tua na fia le tua le langi malangi la matanga le upu le fia o foa le tau mai la fionga le para e le ngana eleni foa e ave i le tua o le tua foa mai le se mea la fai fa venga le tua so le upu le para o le va venga e ave foi va venga e foi le tua le upu le para na te fai pe na te foa ina va venga pio le talo foi a ta vita e ave le para le fa mai le ele tu salamu ni sumatasi e foi se loto mama moa
e whai se loto fōu tutoni a tau, para, fō, e fō ina se loto fōu se loto mamā mo au, e se loto tuai, mai se loto fōu se wāwenga mo au, pala lea fō, o le ngaluenga whawenga lea tua, o le fōwhanga e tusipaia, o le wāwenga. So ono le tua le nei whai Jesu ki riso lo tātou atua fō, o le wāwenga nei a whaia mo ina i fōwha inu, a walanga le Jesu Univesa nei ai, mai na whaia, mai le leo se mea, peo na whai mai la fionga le tua, na whetala i atu, o le loko, le upu, whetala i atu, e Jesu ki riso, o na tupu mai ele o mea na i a whaia, tai pe fo la na suia ia tu la fono e o tatu i loa tu la fono na sui o sui mai on fa pe o fa le anga ina le mali Yesu tu la fono e tatu ti ona tu la fono le alofa o wala o me ia fa le anga le alofa tu la fono ia na tatu anga sala ia fa le tino ona le anga tatu no fa pa o me fa le anga permanent o me fa le tino e le tu mau e mavai le wave ese la tu la fono le tu no mali Yesu ai tu mau e le nganga o tatu te lo fa ile tu ile tatu lo fa le ai le conflict male ma fa ponga la fionga le tua e ta fatino le lo fa e al tatu to singa o tu la fono pe fatino mele lei e tu sa ma finga lo le tua ona le nga o fa le nganga me unga wa ese me fa tino le anga me fa tino le anga ivo a me fa le nganga tu mau e fa bau o le tu le o mai ta no fa pau me la ta tu le nga ma lo si telo o te no fa pau le tu tono le kale se cristiano ia ta tu fa te tai pa fa tu la fionga le tu so la fionga le tu e mai le tu spa ia la vai a o ta tu te mai fafu ma o ngam ta tu no ngam poto fa la langi e tau fa matala pe tau interpreta la fionga le tu we fo ia nganga tangata e o ti le tino e o le nganga on because ole o ti holistic view la vale ole reality of life ma ya Plato ma Aristotle ma tangata poto fa pau elen le la wa fia ile wa fia na ile le ngaluenga ma le kalesia ya na taitununga e o ti le tino e o le nganga o nga na ile tu sa ma le fionga le tu a penta tano i mo ne foi ne tatu vai ya o nga Yesu o nga ye fa pau sa ye le tengo Yesu ya mana si fino Yesu sa so fu mai ile temi la ma losi le poto fa eleni ngana fa eleni ma le culture fa eleni in ile tengo Roman Empire la vai ma o fa tasi mena ilua mai peana fa mai nise ya ta mai Yesu ne ile ngana eleni ma ngana Aramaic ma ngana e Peru si fie Yesu me ia si fie Yesu poto fa pau ia e lo a fia ia o nga alona no Israel ne fa ton fa sa Yesu ai o nga la Yesu e no sa Yesu ele tu spaia ele alu Yesu fafo ele ama Yesu ia filosofia fa pau la langi e tau so ne fa mamala mai no fina ngalo ma fa tonu mai le tua ma so fa le tua e alu lava Yesu ele tu spaia le fengen tuai for example tato te loa ele lukan tau pe sumalfa na fa tua ia Yesu i ana so ia na no el awala i emau ina o tu Yesu ona te le Yesu fala taratu Yesu i ona so ia ila le emau fetala tu le ia fa pe lu sumale lima luka lu sumal fa pe lu lima o tangata va le ma loto fa ngata ona tarito mi me o fa mai ia le au perfecta ele te tau ena tinga o ke riso i me fa pena ile o ai o ia ilona malu ona fa matala le e Yesu ia te ila o me o tusi ia te ia i tusi uma o amata mai a Mose a toma le au perfecta uma tusi uma ele o tusi fa pau ele o tusi filosofia eleni a Plato Aristotle la tu umana a tusi uma lawan mai tusi pa ia fengi tuai a mata mai a Mose so ila o perfecta na a Yesu ile tusi pa ia ina ia fa matala mai ai
ia le mamalama whaamamalama i ona so ia le mau ia le maliwa Iesu le tau mai tuspa ia mai a Moses o ia lau perfecta le o toi tu mai Iesu ina ia mamalama le lau so e whaatawanga i le whila ngalo le tua na whio mai Iesu ina ia maliwa tongi iona le tangatanga sal le o toi tu mai le tai au le toi tu manu malo aua o maliwa Iesu man malo toi tu mai mo le whaatanga lau langi o le winga na whetalainga Iesu e le ialu lava Iesu i whafong tuspaia sa haru Iesu le tuspaia i tu sia mosel pentatuka ma tu sia perfecta whengenga tuai atoa e whaamama lama mai ele whingalo le tua a e fia i lol whingalo le tua o te lolangi ai e haru tuspaia su e so ele tuspaia tau mai ia te o ele meta una te tona meta una mamla mai e tu sa mal whingalo le tua vi ia le tua whafta ia Iesu non fa peona ia whailo mai a tātou e tauan tātou tu mautu sipo la ngana na mai le tu sipo e wha poto ai le amioton e tu sa ma le poto wha le tua e le tu sa le poto laulangi ma le poto le tua le wala ina tu sia tu sipo ia ina e ta ofi tātou ma la vea i tātou ina e awane o tātou se ma ia o nga se le ua wha le tonu wenga le tua ma le ka le se krisan ma le tele o tātou ona leanga tātou tele o tamu whai ina i matua i mamalama su e tu spama tu mau tu spaya lave na tātou tele o tu mau tu spaya sola scriptura tātou tele o wha maoni wha vai o tātou a onga ni wha vai a tātou tu spaya na ona tau mai se mau tasi pēlu i ona tamu wha lau tele le a onga mai wha e na tātou ni wha pēro le a onga na tu spaya au a onga o lai wha lau tele mai a onga laulangi e le o le mena whina e le atua e lo le whina ngala whana Iesu e le ialu Iesu ia Plato ma Aristotle na alu Iesu ia Mose ma lau perfecta e tātou te vai ila ile taimi wha tu spaia pe on tātou i loa ia le a onga wha paupau matunu ia te mulaulangi le ia Eleni Plato ma Aristotle e taimi lese le atua ile tu spaia ele limite le taimi le atua mai le pule le taimi le atua e pule le atua ile taimi moni ele taimi le atua ai pule le atua ile taimi o le taimi whina le atua ina i ona whaia le universa i was for le universa ia planning le blueprint ma le architectural design na ia for ina le taimi na ia whaawasenga i mea umala o le i whaia le for so e tātou te rengai ele limiti le atua i le tuspaia na whaia le atua le langi me la langi la mata ele limiti le atua i le taimi e le pio tātou e limit tātou i le taimi on because we are living in a created time o tātou men for le atua o le atua le tua soifua e iai le taimi le atua as an essence o soifua le atua e taipe lava o le alofa ma le ola me Iesu au ne le ala ma le upumoni ma le ola e tu salea ma le taimi o qualities ia le atua o characteristics ia le atua characteristics ia le ai soifua fa le atua ia le ola ia le upumoni ia ma le alofa ia ma le taimi o mea ia o mea le soifuanga o le atua o le whene of God's being o essence ia o soifua o le atua wha le atua ia ilona taimi ia ilona alofa ia ilona whamahoni le upumoni ia ima whainei i mea umalava le ola i le atua o le atua o le ola lava ia e ola lava e soifua lava e le amai e le atua si ola mai sisi me e soifua lava le atua lava ia o le taimi e le atua e ola lava le atua i lona taimi whaila le atua fo le atua le universa ave le atua le ola le tangata wa share le atua lona ola i mena ia whaia le ola mai le atua share le atua le taimi fo le atua le taimi created time man space ina ia whaia le atua e le universa atoa pena fo ile alofa fo ile atua tangata ilona whaatu se alofa ile atua share ile alofa le atua au essence i olso i fuanga le atua le alofa le ola o le whamahoni ia ma le taimi tātou te leo inai e ese le atua ma le tangata ai le whapeo o le atua
o tu ma o le foi nei foi se me ona lang o stuck le taimi fa le tu le e pule le tu taimi e pule le tu space e pule foi le tu taimi na te fo foi nella lan e pule le tu taimi e mari wa Yesu kerisi e pule le tu taimi e to e fio ma Yesu fa le na ta tu le fa me la ta tu te le nai o le tu le na fa le tu spa ia e le ese mai le tu fa pau la to ia le o se ai Augustine tangata poto tu spa ia tu fe Madonna Aquinas le io lo fa vai mai o le Ecclesia Cattolico Rome ia le forse sia tu ai ma Ecclesia Protestano ia o se ia fa pau e ta tu lo e sui fuole tu fa o termina fa le tua o tangata ile fa tali tami he says time wait for no man il langi name of the universe ile fa tali tami lo tami there's a past, there's a present and a future o mo tami il passo tami net sui fuai e te o mele lumanai o le tua si fie me o na te si le fie me o malava le static long time i wo e pule le tua le tami ma te fa sengina me o malava non fingal pena foi lo na lofa pule le tua le tami e lofa mai ai na fio mai Yesu nei fa mangalo tanga pena foi le tami tali mai le tua ta sana tu fio mai Yesu fa le neta tu le ora fa vau no ese tami le tua ese tami fo e nei fo la langi na fa meritus che ne senta mo na fa le tua le langi ma la langi e le amatanga ala e tatu vai upuna upole olampio na tawati auto upule o le hola fa vau life and time belong to God belong together to God e le se temi o le se ola upule ola foi ne fa vau e fa lava uma la temi uma le ola uma for temi uma temi uma la so nai lo winga na o le foi ne yo o le concept na tu spaya e fa ta nga i ola tanga na foi le tu le concept tu spaya fa ta le tu le ai ele uma so fo le tu ele uma foi non tem e tu ma la le tu fa va ai pule le tu temi le ta tu vai ai ele limit le tu time and space longa omnipresence ele protetto non fa po ele foi na move le tu se si mer le tu spaya e move around ele limit time and space why pule le tu in time and space e pule le tu me lava you know so ifua it is his essence e pule le tu te me lo fai pule le tu te me fai il fo fa pule le tu te me move vai in ia fai se me fina ngale e le tu ele limit le tu i foi nei pule ina e time po le space le poto le tu il poto le tu mau ele limit il poto le tu e tu mau a te mai le tua o ha mena fua ele fa pe ala foi nei il time fu le tua e foi time la le fu le tua e te menga le tua e foi time la le ngalo le tua non le poto e fa tu ngai me uma la so o le poto le tua ele fa pe na te mana si fino le lumana i tu passo le pressa le fuel fa pe le wanga ta il poto le tua no il poto le tua so i fu fa va e poto la vale tu e me ma lo nga la vale tu lo nga io foi lo nata mai mo no poto te mi la e le stadi do poto le tu e le stadi lo tem le stadi lo na lo fa so i fu le tu o le tu fa tu spa ia na e lo fa le tu e te mi la e relate le tu wa natura na le lo fa e relational ma mena na le nga fa le fo fanga e la tato te vai ele foi nei ilo winga na upu eternity is a limitless time ele limited time ele tua foi nei ele endless fa lese upu tu spa ia fam tala ele infinite time endless time upu la ia fam tala ma va vol fa le ale fam le o me kala tanga ma ngatanga mo le muli ele tam fai ta mai atato ele so fanga le tua ele tem fa le tua mai la matanga ngatanga no so ifua ile tua so ifua e so ifua la vai e tem la ma le tua alofa mai ele non so ifua na chi finga tem la
ele te motua na taimi nei e maluna ina sia whanga le atua ai na te a pūle mea uma. E tātou te a mai ele kompele le alofo le atua maso le tangata e salamota o pe salamo tolo fa pe suma lima o tangata pe on muti o naso e pe o le fungo le vau e fa pe ona funga mai o ia awa angi mai el matangi ona le ailo o ia o le to i loa foi o ia in me sa yai au le loa foi o va mai vau le o lam lava le e o le fa vau o lam ie ma tau ia te o pu le fa vau o pu e peru o lam o la na mi o ton foi e ho ile fa na wala to fa na ele to mai nei o tangata e ma vai pe o mutia e pe o le fungo le vau fa pe o na funga mai to ma vai atu a le lo fo le atua e o la me fa vau e fa vau lava ele ma vai le lo fo le atua e le se temi fa pe o uma le lo fo le atua e fa vau na lo o ai fa vau le so fo le atua tem ma tem mo fa no se o mo mana e fa vau so fo le atua e a lo fa vau le lo fo le atua na e o ana essence o mei o lona soifua fa le atua longa reality leo essence longa inner being o yo le atua e alofa e whaavau longa teime soifua e whaavau lona soifua le ola me le atua soifua e whaavau lona alofa i mea na ia whaia i le salama se lau wha suma le fitu ho koe luma e sili lava lo tātua li e tele lona malasi e le ma whaamtala ina lona poto le tau mai nei e le ngato le alofo le tua e whaavavau. A le tau mai nei, e le mawhain whaamtala ina le poto le tua, e whaavavau le poto le tua. Nā lawa e ngā lue le tua e fōa le universa. Nā lawa e ngā lue lawa le tua e whaavavau le poto le tua. O le tua soifua e relational mai. Nā te whaia mea uma lawa me pule i le tua ma. Nā te whaina i le whaia lawa e tātua le tua ia so uma. Whātu mawina e le tua mea na ia whaia. Pion tā ua mai e whātu mau e le atua ia mea uma le langi ma lau langi. La tātou te whafta i le atua e tātou leo e nai ia le tuspaia e ese mai le poto wha lau langi. Ia kenese i le kaltiam tau pe wha, non whau pe wha. Nā tau mai e le taimi ina ato whaina le atua ina ia a whio mai e Jesu e whanau ina ia vea mo tātou li whaona, kene sem tau koe whawhau koe whau. Au o atu li wha atoanga o tau sanga. O na awina mai le atua o na halo, na whanau ili whawhine, na whanau ua nofo le tō la whona. E na tau mai nei, le wha atoanga o tau sanga. Na awina mai le atua o na halo, ua whanau mai le whine, whanau mai, ua nofo le tō la whona, nofo e lo langa, ne o tātou iai, i le angasala. E tātou te vai i le Jesu, e li whapena angasala Jesu, au vea matangata wa afia le angasala, nofo le angasala, tangata o nofo le angasala, o nofo tu la fono, wa afia le angasala. Ma na afia i fo le soifua mai Jesu la langina le environment e soifua Jesu, malona tangata, ina wali tangata, e foine i rafia i le angsala. E tātou vai i le taimi ma le soifua ma fio ma Jesu e whanau mai me ave mo tātou le whao le taimi whapito na tofaina le atua. Taimi whapito na tofaina le atua e maliwa Jesu e le Ioane tofa o pesulono whapea lavo na alo wha mai o le atua lau langi. Au ina mai elo na tali e to tasi ino whaato, ino waato le taimi finale e le atua ina ia whanau mai le li whaola. E la e whaeloa mai le tuspaia, ia le atua soifua. Soifua lawa i e whaavau le taimi wha le atua, ino soifua wha le atua, e alofa wha le atua, le poto wha le atua, e whaavau, i le olanga, i le soifua wha le atua, le ola wha le atua, e whaavau lawa le ola le atua soifua. Mai le isa iam tau pe whaasfone whau pe lua sumanvalu. E te leiro ea, e te lei whaalonga i ea, o le atua le vau o Iova, o le na whaetu ingo laulain. E le vai o ia, e le tinga ina foi, e le masua ina lona mafo whau. Tātou te leiro ea,
o le tu le na ia fai tu ingo le langi malangi e le vai e le tinga ina e le masu so ina foi sesi e lona ata mai inga na vai ne le upu transcendence o le tua e te latu e le fa pe te latu le taimi ai te latu o le ata mai o tangata o le winga na le upu transcendence o le tua e te latu lona soifua i lo le ata mai malama tangata e le masu so ina le mai na e le masu so ina le mafofau ma le ata mai ma le poto le tua soifua i lona soifua fa le tua le mena le na foi ne tatu i loi e le soifua fa le tua e ta latu o por tangata me ta latu le ata mai tangata e le ma foi na soisuina e fa mai lo la fionga le tua o yo la le fa ma le o me kala matanga ma ngata anga e le maunta tu fatale o Yesu le loko e a wa saila tanga loko o le tua foi loko o le tua la vaia le ia faia me umala i le amatanga e le kolosem ta mo fa ko suma leona mai awa na faia e ia me umalava o me i le langi ma me la langi o me o aia ma me lo aia o no fali mali sili ma fai pole o faia e ia o me umalava na faia foi moia ya leo tau mai nei o ia foi o lo wa o me umalava o lo fa tu ma wina foi me umalava e ia kono sem ta mo fa o suma leona o lo fa tu ma wina me umalava Yesu Kristo mai na ia faia me umalava me le langi ma lo langi me va ai ma me le va ai the invisible and the invisible o ali mali sili o fai pule me umalava lu ngama lo me umana fai le tua me ia tato te va ai ma me tato te lo va ai o me na fai le tua Paula val me le fai le tua le sala le tato te fafte le tua alofa le lo tato o lai fa mai le yo punta po suma lua lon fa po e fitus fo ai pe tai ina FCD i manu wifi na to te o mai ati oi ma manu fele lei la to te fai lo mai ati oi pe ia e tau tale la wele ele ya o mai ati oi e fa matala mai fo ati oi e i or sami po ai e le lo nei me uma o fai ia me uma ele a au yova o ia i lo na au o le holo me o uma o le mana vo tanga tola uma o ia au o Yesu le holo me uma ma le mana vo tanga tola uma o ia au le tua lo soifua no tatu vola e tau sia mfatu mawina i tatu ele tua e tusama lona alofa e tusama lona ngalei e tusama nfofuanga ile temina tofa mai ele tua te soifua mo wolai lo ia au le tua lo soifua mo lo wola o ia i me ilona au o le olo me umalava na ia faia o na faia le tua me umalava ilona alofa e tato te vai ai ele il tato no fa evolution o le mafu angana wa lai na sau tato no fa evolution ono langa tato no e fa vai lunga tato no fa pau ma le evolution le sia tua me la wa halu mai e ma telo Christian a foi tão fai ina ia i tão fai e interpret tu spa il for far ku se kem tamomua ile poto fa evolution ele ftawi ele o fa tasi tato no fa evolution ele mfaina fa kerisiano ino tato no fa evolution ele mfaina fa popo mai tato no fa evolution e fa matala il for far ma mo try vala lava na e ese le poto no fa ele tu il for far na fa ele tu il for far e ele tu la via au le evolution ele fa ele tu so te le mfaina e combining ma tu fantasia ele il tato no fa evolution il tato il for far le tu ele tu spy te le mfaia ese ma mutually exclusive e ma tu ai bala ese lava tato no fa evolution ma tato no fa for far ma le tu na faia Yesu Cristo no tato li fa ola e la tato le nai ne fa mai wa summa 2.8 pilen tau sanga taruna ola mai le universa ai fa tu la ngai na tu sai ma chronology po ngafa
o lo ta o ma tu so kenesi tu si mo tu spaia ai lo la le ele ta wa se piliona ia tau sanga tanu fa ile atua ia tatu laulangi nei le wa tu spaia le tu spe fa tau ngai fo ina le atua laulangi nei ala tau mai fa ile atua le langi ma laulangi yo na ma tele tau mai fa ile atua le laulangi nei ia lo to si o ma tatu lai ele atua se piliona fa ile atua laulangi nei na le fitu aso na fa ile atua ma to i vala lava ma tata no fa evolution so o tatu tam fai tau fa pipi mai tatu no nge fa scientist evolution I wal mena na fa cristiano le wa mai tonu o fa pa wia timeless le tu fa pa alo mai tonu fa tala le tu so I fu la mai Yesu Cristo tu spa ile ele tu so mal tu spa ia la valea ma o nga mal tu spa ia le tu so fu la ia fa me uma ele tu mai by chance na fa ile tu me uma ilo na poto fa ile tu a pela ta o mai le ro ele fa to tom ta o e valu ai vai le fofoanga me na fa ile tu na fa ile tu ala au ma manu manu fe le mai or sami martanga ale tu ma la me la le tu ma wai ia sapati ale tu ma fa pe ponga ia o tato te loa me uma na fa ile tu la mtanga le tu ma u la bona wa sala la ale tu ma le tu mau la ola le va pete la tu la wa to la mai se la wi to no le tu mau la ola wi or sami la tu mau wi or sami la tu mau man fel le la tu mau man wa fal la ole tu mau tanga le ofisio e va po te ya wa o faia ia chemical for scientist for evolution o nga o la ilo tanga ta pisela le o le ba benga na le va benga o le mana fa le tu na fa fo fa o le la va tu mau ia va benga na fa le tu ma la tanga le fo fa il fitu a sol vayaso e la va tu mal vayaso fitu a sol vayaso le tu mo sapati ti ngana tang fa la lang te sui ia sapati la sumo mona so fo ma Yesu ma tu ma ale la va tu mo sapati te le ma fa na suia principles le tu e te fa na suia o me fai en fai na solia mai le usai ai ane fai na suia ia principle le tu en fai na ngoi ya te fai na besi tu la fono le tu o te ngoi en fai na pon ba pelo ya of course en fai na mo pelo en fai na fai me mai le tu sa ma finga le tu ai le fai na suia ai principles le tu e tu mau fa ba le la vai tu mau tu la fono fa mo besi tu la fono no sa te ava fai na I lo ngoi o te ngoi pe si lunga tu la fono ai le lofa ta fai na I lo le me o te lo fa ai langa te le lo fa o te nga o te o le lo fa no me na ta o mai tu la fono me te lo fa infatti no lo fa infatti no il film lo le tu ma fai le ulta tu le sono version te ne fa la tine na tu ai ia ele o ngana fa to ngai ele lo fa ma le wingo le lo fa fa tu ma wena tu la fono fa ti no tu la fono ta tu ai da me la na le ta tu nai lo tu mau ave man fa ile tu la mta mai la la mta ngal fo fa le tu mau me o man fa ile tu le tu mau sa pati le tu mau fa pe ponga le tu ma e wila va no was sui tu la fono fa to fa pe ponga ya so nei was sui tu la fono was sui fa no ai no was sui definitions o fa no ngali mo pa pena ai le sui el tu spaia ele su tu spai ma wana e te fo ile tu spai te fo ile kenese ine fa matala mai ate oe ia fa ponga tu sa mal finga le tu e te fo ile tu se kenese tau mai ate ele aso tau sa pati le tu te fo ile tu se kenese tau mai ate oe le na ia fo ina me uma e te fo ile tu spai ne e lo ile le ia men fa ile tu mo o te manu ai ni ngala tato te lo ele fai e fiu la nge su ia tu la fono e whātaua ngai tau singar sa pati ma sui ngai lulu ayas. Fiu fo itam fo e sui tu la fone whātau fo e pepong. Ai tu maula balanga meo me mal fofoanga. E solir tangata, whaaleanga tangata. Ai la lawa in principle la lawa tu mau. La lawa tu mai whawhewheo na whai whanau a inga e lo stane ma le fine. Ona ale tane ma le fine e whai whanau. Ian whetela e tua ile e tua ia atama ewa lea bahaso fofoanga. Io luo luola ma io luo whanau. Wana le tane ma le fine ftau ia I whamarianga na le atua I le vai aso le fofoanga. A le la ua sui te whengi se whatau I whengo a inga
ia o le lo pe fa fene fa tau no fo fo ngale tua ai sia la o le tu sam le finga lo le tua o le tu sam tu la fo no le tua o ese me fa le tua ia so fo ngal tangata ma fo ngana wala en tatu se mo tatu ang sal ia la o mai tangata kersan o la tu suia me a me to tino fa le tua e tau tu mau mo manuia mo se fo ngal tangata e tatu te e lo ai la tu spa ia tatu fa le tu spa ia lo manino la man fa mamlanga la fiunga le tua ya ta o mai le mana fa va venga le tua le soton ta peto su mal fa pesfulu una fete la mai le o ia fa auto o te o sia fe ngainga o te fa va venga i lo nu lo kule va venga lo pu fo e ngana e peru para na o pu fo o te fa va venga o te fo va venga o te fōwhoina o wāwenga mo oe, na o lea tua e whaia wāwenga, na o lea tua na te fōwhoa, na o lea tua na te whaia mea ia, maile leo se mea, whaia lea tua mea uma, maile leo se mea, i lona mana wha lea tua, i le taimi wha lea tua, i le alofa wha lea tua, na ia fōwhoina le langi, ma lau langi, ele i whaia lawa i lau langi uma, po o nuu ese uma, e wa ia whoila ngā lue ngā Iova, e wa ia whoila ngā lue ngā Iova, o le nuu uma, ele nuu uma e te iai oe, a wa le mea matautia o la au whaia ia te oe. Fofalanga nā lea tu ia Israelu. Ia, o te whaia wāwenga mo to, pēr tātu tū mau lea li, pēr tātu whamaoni lea tua, tātu alofa i lea tua, e whaia lea tua wāwenga, e fōa e lea tua wāwenga mo oe. O wāwenga, o fōwhanga lea tua, na te whaia mo nan whanau, o e tū mau mosta ia te ia te ia. Whamele salamo i lima sumatas, whaupesu lea tua, i e whaia, i e fōa se loto mamāmoa. Ai e whawhōwina se loto mau i tutone a tau. E fōwhōwina se loto waleanga lo loto waleanga wang sala i a teo e le tua i ave e se loto ang sala. Ai e fōwhō mai e whaia se loto mamā, se loto fōu, loto matangofi, se loto wavenga, se wavenga moa ina ia fōu loto mai a te oe. Talo na tatu talo i le tua. Ia e tatalo i le tua. Salamo e lima sumatas whao pesfuru tatalo a tāwita. Ina wala ngona e tāwita salamo ina nang sala inu mo le tua ato mo le nuo le tua. Na ia tatalo i le tua. Ia e fōa se loto fōu tu le tau. Ia e tatalo le tua. Ina i ona fōa se loto fōu mo e. Ona fōu ai le olo ai i meole o langa nei. Ona fōu ai le o langona. E te langona ina i le lofo le tua. Fōu ai le o mafutanga. E te mafuta i lo aingoa tangate. Fōu ai le o tautua i le atua. E te tautua i le atua. E fōu ai le o whaamoe i le o lai whaavau. E te whaamoe e te leti ngā, te le maftia. E te tū mau e whaavau lo whaamoe i le atua. Lo walofa i le atua. A wau whaafowina lo loto i le atua. Wa watu i le atua ma fōfoa. Le loto mamā, loto fōu. Mo oe, tatu talo nā mo le atua. I le atua. Ngine o tatu moa se loto fōfoa. Se loto fōfoa i le atua. Mo i tatu. Au e se fō mo tatu o le. Nela o langi whaintaa o lo tatu o lai. Ia wa, o mea ia. Ni EFC le ai scientism tangata o lo langi whapea mea. Au whesa ue tangata. Au ana o mea whainei. Au wheari ai. Ia, whea tatu te o iai. O ha tatu mea whainei. An whawhia no sau. I no olo mai nei. E le whaintaa tale tuspa. A le tale tuspa ina whaia le tua langi ma lo langi la matanga. On whaia tu leo le tua. I o mea tatu whaia tangata ilo tatu mai le tua. Tatu tele i o mai manki. Na tatu mai le tua. O le tosa i fua na e whawhaina tatu. Le tua alofa na e whaina tatu. Le tatu te moi le alofa tatu alofa ai. Mai tatu tatu le tua. E na ia whaia e tatu i lona whaatusa. E ni tatu fōlinga whapeo le tua. I lona matangofia. I lona alofa. Mole maula Yesu e whaatau ngai whawhanga. Ina oso i fo Yesu lau langi nei. Sa ia mole mawai. I le whainei ina ofsiringi e ina e lau wharasaio. Ia Yesu ma whapea atua. E tanga e ona tu eseia. Ia lava e so se mafuanga lava. Pe sa ea i se tasi ona whaate o la nava ono mea umala. So se mea. Ia meile Yesu e on. Tō whai tau tu spaia. Lasa au tō whai tau tu spaia.
e fo ia Yesu tu spa ia leo foi mai la fionga le tua na foi le tua tangata ile amatanga la ia foi ila o le tane mal fa fine ia fetala yani foi o le mele tu ai le tane o lon tamam lon tina ai fa tasi mala na va ona be ile o ila o le tino tasi tu foi Yesu e lan fetala ia tam evel fo fa tu se ke nesem ta o mo le lua ya lo ta mai ke nesem ta o lua sumal fa on fa pe atu leo o atamo le ivi la vale ne o ivi ma le ano ta o hio al fafine o wana to ina atu o ia ai le tane mele tu ai le tane lon tamam lon tina ai fa tasi mala na va ona velio la o matino ai tas na ole mena na fa ile tua ele fa pe ponga na ia fa ia atamo eva ele fofanga ele asono fofanga ia ona ia fa manuele ia ma le nei si ti mai la for saio tutti le fai tau ina me le anfitele mai le tua e tu e tane lanta mama non tina ai fa tasi malana va la velo ila umatino e tasi ya ona fa tu le lo so fa vela fa mai mo se tusi ale ima divorce le la va ya ma Yesu ono le ma auto lotto ai li fa per le finale le tu la mtanga e li fa per finale le tu la mtanga no le ma o lot tangat wale tau pen mai le finga le tua ina ia so sari tangata maftia ila lang fengta tu ela ve il tangata ai ili fa pela matanga o le fofanga sa lengi divorce ina is finga le tua divorce al fa pe ponga na fa ile tua le aso na fa ile tua atam eva ya ta tu ba yai au ala ya swingo tu la fona ma swingo definition mo ia i whamatala i nei i laulangi nei ar sapati po whai pei ponga po me umalava na whaile atua. Tātou te le muli muli, tātou te le muli muli ia o onga laulangi, tātou muli muli ia o onga tuspaia. A lava ia kei marriage po aia, partner family po aia, a contract family po a multiple spouse family o a lava me ua o whapasenga ina laulangi teimi nei. E whamali e ai le langona nga salo tangata. Tātou te le awi ai, tātou te hole tu spaia, tātou e le sui, tātou te le sui al whinga le tua, e ala mai a onga whalalangi lan mena o se le kalesia, ma onga le kalesia. O a me genetic, me pena whanau mai eri ta mai titi o hona winga i whanau mai ia, e fwoi nei whapea, nei e le sui e le whapeo, a whanau mai genetic ia mena an whapea le sao pe se, sao pe le lei, lei, tātou whanau umamrai lava, ma le sinful nature, naturang sala, e ma e le whapea, o mena le me genetic whanau umai lava tātou, o genetic a tātou, le naturang sala, tātou whanau mai le ang sala, ma e le whapea la, o se mere lei, e le whapea la tātou stai ai tātou naturang sala, e tātou te fōi le tua, e na ia whaas, e la vea i tātou, mai le mele o tātou olai, le o tātou ola le naturang sala, le o tātou tinga inai, ia tātou fōi le tua, tātou mauai le malosi ma le atamai, ina ia sui ai o tātou mawhau, sui ai o tātou lang, ina o tātou whai al whinanganu le tua lang tu spaia, ai le ole, tamu whai to redefine ia marriage, to redefine, aso tapua iai, ma redefine le wingo la langi nei, ia mena len tātou la langi nei, ina whai tātou le tua, i le wha tuso le tua, tātou e fōi, ina restore and recover, le wha tuso le tua, whai tātou le tua, i le whai al whinanganu le tua, tu se matu spaia, ia, tonu men, me whamani ai le tua tangata, i le whatuanga i e tena, i o whai le tua atama eva, whapea atu i alua whane whanau, ma i lua ulola, ma ia tumu lau langi, e ne sem tak mo fa ko lua suma le ono, te lua suma le vali, ta tu te le nai, fo fa manianga na le tua tangata, fa mani fo le tua sapati, an fa malo lo le tua sapati, fa manuia le tua sapati, mai fa pa in fa sa ina le tua, me na tonu na fa le tua mo sapati, tolu fa mananga ya tama e tolu fa mananga ya sapati, me na fa le tua, tolu fo men fa mani le tua, fa mania manu mai, fa mania ia tangata, mai fa mania sapati, me na tolu emphasis na
mai tu so kenes tato te lo mai ai lai fa tu langa mai le tua me tato te manui ai na fa mania le tua I man mai il sami man fele fa mania le tua tanga te no e fer tanga fa mania le tua ia sa pati na ma lo sa pati mai fa sai fa mania ia fa pa ina e tato le nai fa o fo fa pitoa ale tua fa mania fa pitoa ale tua ne yo la manuia tanga tu sa mal fi ngalo le tua e tato te fa te ia le tua ile fa ilo mai a tato la tu spa ia se e tele me tato te so ina ma tu so ke ne sem ta mo te loa ile fa nei e tato va ia ngai ile aso o le aso e lusu fai tu la o lu puna aso le yom lu pue peru le yom o le aso e lusu fai tu la ma o le tu la vaia na ia fai ngoina le aso ile fia fi martao o le aso mo le fia fi martao o le aso luole na fa tu langa le tu ma fai ngo le tu ile taimi ma se le tu le taimi a matai le aso martimi mo le aso o le afia fi martao o le aso mo le afia fi martao o le aso luole la fia martao le aso luole se o la vai le aso mo le aso e tu sa malama la fi martao le o le po a matai le asino ngoto la ia ma le au ato o le asi tasina aso ia ta mat fo le sia so no ngoto la le sia so le sunrise to sunset ta le aso na e tu sa ma so fo fanga mena fa ile tu no ninga e aso o fo fanga e consecutive o la so mo o la so dua o la so dua o la sto la so no to fa so la vena first party la sfitu o fo fanga na ali fa pe ia se va na va il fo fanga e o me na ta o mai ke ne sim ta mo fa po lua na fa me sa so na no numbi la langi mo nga sa fitia fo ile mo ana le po lui no fe nga fo ile nga ngole tu fo nga tai that's a preamble that's an introduction introduce mai le tu le fa mo na fo ile tu le langi ma la langi la tanga e na fo sa so na no numbi la langi mo nga no fitia fo ile mo ana le po lui sa fe nga fo ile nga ngole tu lu fo nga tai that's an introduction for you know material for fanga il che ne sembra mo fa po tolu e wa material for fanga fitla tu le tu mama lama tu pole mama lama le tu ese vai ma vai il mama lama po ma vai la io il mama lama po in fa solo mai le tu ia e o mana ia fai la ta tu te le nai o meia na fai le tu e le se cap e le se va pe o mena o le fa to ngai la langi nei e na wa fiu mai le Yesu fo la langi nei na ia fiu mai ne ia se tinga le o le time fo la langi nei se te le space nei o university fo la langi nei tena ia fa tu la ngai na le mera matai ele a le fo po non lua there's a preamble se introduce mai mo luan fa ile to lang mala lang na to sa so no numile ya la lang o nga sa of te fo ma wal mera langa yo il fo fanga ayu a fa ko non to no a mata fa to langa mai ai la so mo la so lu ma la so to so la bena o mal fo fanga ngal inda le langa ko yo le to fo fanga a feta le atu Yesu mamalama ngal le langa ko yo le to mamalama le umalama e tu saima mal fo ina o le langi ma tatu la langi nei i le amatanga. E tatu le nei. E o aso e amatele, o aso fartus pa e amatele po, amatele ngoto le la. E le amatele sumalua le po, mea na faa ona po nei, mea na o le hisio la langi ma, kia reckoning o taima la, e amata ia aso fa la langi. Au amatanga o aso tuspa e amatele ngoto le la, ile ngoto le la tai ao ma le fia fina fatu langa la male tu ni sisa tu le tua o le lei e tai ao ma le fia fira so mo le no winga ele ia o tatu tsu fo la ba e mon la vocale na me pena a la lang ai tatu e kale na fa le tua o kale na fa le tua ma tan ngoto la ile ngoto le la tatu vai il sa pati le tua ina io tatu la sfitu
ina ia tātou pa i le tua yon sauninga sa pati. So ia tātou wha te suingo mea awalanga e le sweet principles le tua e tu mau eternal. E tātou wha te tai i mea tātou te tariton wai o ne o mea mea lau langi ia o inai tātou. O sa pati la, o sa pati o fofuanga. Ia le aso fitu lea. Na e wha lau tele mai i le tula fono e wha. E tula fono e wha na lo tau le mai e la wal wha tula fono i sa pati. E peisi lunga al fofuanga. O le fofuanga sa pati o fofuanga e leo se mea na eri e tangata iuteia. O mea na whai e le atua e peila vo isi aso le vai aso. Tatu ngosa se na e lo tau mai tu spaia fa pior sa pati mo tangata iuteia. Se mo luma te fatulanga te auto tatu a onga. Ia le se sengo sa pati o le vai aso le fofuanga. Ia mar sa pati o sauninga o le farfta fai. Ai te minei, whamania le atua e ato tau. E whatas mailanga pa i o le atua ne tātua o le tuspaia. Na whai e le atua le langi ma la langi le amatanga. Sa e le amatanga loko o le atua foi o loko ne e whai e mea umala. E le se mea na whai e le atua ma o Iesu ke riso na. Na ia whai ora tangata i lona whaatusa o whaatusa la o le atua na ia whai e tātou. Wa o le atua alofa mai whiringa le atua ino whai e tātou. Tātou te mafuta i le alofa o le atua. E tātou te whafta i le atua ua pe ato i whio mai Iesu. Whapea ne to e whaatuina mai o uotio ia Iesu Kristo le fofuanga fōu. Le fofuanga la to e whafowina le atua a whaina fofo i le atua le fofuanga le vabenga. O le vabenga foi la to e foi le atua. Pe ato e whio mai Iesu. To e whaatu mai o uotio ia Iesu Kristo. Mena ele e se ele fa evolution. Ai la fionga le atua. E to e whaia le atua le vabenga fōu le fofuanga fōu. E na te whaatuina mai o uotio ia Iesu Kristo. Ma li ua i tātou umo e ola matatoe pe a whio mai Iesu. Tātou whtaia i lea manu tātou li whaola i le vani monimo. Le maumuli muli e whauina e tātou so suenga nei tūla. Le rotu so iopum tau pa suma lua non whau pa sfulu o whape mai. Ue iai lon a au le a au iova le olo me ola uma. Ma le maa nawa tangata ola uma. O iai a au iova lo so i fua ma lo uola. I a au le atua lan tau singa na te tau sia lo so i fua ma lo tātou ola. Tātou ti ola mo le li. Tātou ti ola tau tua ngā tua. Lofa i le tua. Le ne ia fua ne ia la vea i me toi fio mai. I ne whala i ne tātou i le langi wa ia saunia. E ia lofa le tua. Ia na tausi ate oe. Ia au iova lo ola. O ia au iova lo soifua. Ia la vea i ate oe. Whamanuia i ate oe. Ia lofa le tua i ate oe. Ma ia e soifua. E tu sai mal whiringalu le tua. Ia vi ia le tua nei sa pati. Whafta i le tua me umala. Whamania le tua lan whanama o tu umala o tatu whaira i lunga le ea. I le swafo Yesu. Amen. So whairi tātou talo. Whaftailo matama i lau tu spaia. Mātou te o mai lau tu spaia. Mātou te ilo ai lo whiringalo. E whamania le atua lau sa pati. Whamania le atua lau tu sa. Ia le atua lau e ka le sia ma lau whanau i mea umalawalo mātou iai. Mātou te whatarita le atu e le asu e te a whio mai e. Whaftailo alofa. Whaftailo fofoino e mātou e whatusa i ate oe. Le atua alofa. Whaftaimo le whaotanga. Mai se le mawhtanga malonganga paia. So e le asu e te whio mai ai. I le swafo Yesu. Amen.